decomposed body was found at the roadside of 4th Mile in Upper Shillong today. On receiving the information, the headman of 4th Mile area immediately informed the Chalupara police station. The police, along with the magistrate, on receiving the information, came to spot and removed the decomposed body. The police are investigating the matter. Yang ada untuk kami senang berikan situasi tengah aku ramai senang untuk dia kata melakukan ramai senang beristri sedang taknya sehingga yang dek seni kerja ya kan ni kerja mimpi kerja naduk menu kalau naduk menu kerja akan kesini mimpi sini kan kerja minyak ni rumah kedai tu highway nalar kata ya kamet yang ni beliau di lalap dah kita berkait forest di bangun ban lek fencing nasai kemudian dia kupus di mesti gila itu ya ki nang senang dan saya senang tu sabana satu inokipkan juga senang bagi inokipkan juga senang bisa kentip ya yang apa orang buat senang dengan sang kentip ya tak kerja melawan sini bantai pada hadirin petang lagi ya kemudian kemudian satu police station ke Jalupara. Kadur mat jong ini nak itu bakawai ya kamet dak kijan lalang patar dak kisau bat ya wei sempri akti lalap panjangai ajan yang mani ngalang-ngalang dak so dia mani presbyterian saume.